Oke, Pak Ustadz Asep, kata-kata hari ini dong. Alhamdulillah, mantap luar biasa untuk di Palembang nih. Iya, jamaah dari Banten. Alhamdulillah. Serang Banten. Palembang. Oh Allah the Almighty, Allahu Allah, protect me and guide me, oh, to your love and mercy, Ya Allah, don't deprive me from beholding your beauty. Oh my Lord, accept this plea. حسبي ربي جل الله، الله الله، ما في قلبي غير الله، الله الله. Affeder günahı Allahu Allah, alemin padişahı Allahu. Kata-kata hari ini. Yüreklerin fenahı, İşit Allah dertlenip o ahlarını, rahmeyle bağışla günahlarını, hayreyle hem akşam hem sabahlarımı. Hasbi Rabbi Cennet, Allahu Allah, ma fi kalbi gayrullah, Allahu Allah. वो तन्हा कौन है, Halo ibu-ibu. बादशाह Mau kemana kita nih? कौन है, ओ मेरे बाबा कौन है, क्या ऊंची शान है, उसकी सब निशान है, सब दिलों की जान है, حسبي ربي جل الله، الله الله، ما في قلبي غير الله، الله الله. يا رب العالمين، الله الله، صل على طه الأمين، الله الله، في كل Oke, Bang Rompang, kata-katanya dong. Kata-kata hari ini mah apa ya?
Tidak perlu kata-kata, yang penting bukti nyata. Mantap.